Rahnwet na Pohnpei Pohnpei Rahnwet Yes, ireh oralapakan mesatan sum ang kapehse yung Rahnwet na Pohnpei Iyang kasalelye ragacho korospacho nan program Rahnwet nan Pohnpei program kapehse raka poi raka sampalakan wihwiawi taban wiawan wein Pohnpei monach pan pacho yang nan program kapehse Rahnwet akoneng melelyen walian kichti o chiang kuya chunga sakaratan kay poniyo wow pon walan wow rakso kon Pohnpei yu at chunga sakaran wow lapan kapransanan kan ko on kasabal marlekan nanalaknan kanyay ko at chungan wow choror to ke sabal machay kapinan wein Pohnpei karyawan kapina speaker vice speaker o chawakan chorus nan Pohnpei State Legislature kachawan wow kison ko pong labalab samura labalab o chon tatok sarawikan chorus nan pelien labalamkan nan wein Pohnpei o bachawan wow ki sabal marchon way unsak Rahnwet way sabal man kian soma pokchailan kachin kasamo li kasampal riyamen bipachawan walian to Pohnpei Woman Council ye miyangake Mrs. Maria Donre ye mawya Vice President and Palwatch o Mrs. Bernolihna Hedson mawya Secretary and Pohnpei Woman Council ang suksej ban bachawan luka li kasampal riyamen white show nan programen ang suksej Iran ka kan kasaleta ireh kasampal may rapacho kanan men kair ni orala kasilelye muni babat patron dola imen kapacayang ajung aluau kapacapat mesansaler mo tama sewulian kita puinin lian Pohnpei saman kapehse yang wipokon tama bang ya winan wik bawatat mapit ranen lian sampa lian Pohnpei bapachkiya kalanganan ko mo Mrs. Donre kaya kumatawala o pleo sa kaya kay kapehse yang chon way takot International Women State ranen lian sampa ye rahn me lian sampa kan kawawi pe rail o lian Pohnpei kan bajang ni sang kamokit kay men kaparan ong li koros Parwat bitua cha party kau me liangan kin meeting the workshop trubane o beluya kasaleta men kasansal kan meli ke kakuyata lianga ke kaparanen kalak takola pe parat kasampal po I par kayun par me murin ek uyala ko kamanaman sang kapina of legislature uyala ranin holiday yu ohng men Pohnpei kasampal pe mo ini just sap na sampa me uyata holiday yu ohng lian Pohnpei me patke sampa kami men kapacayang kalangan miskalio Iran kasampal puigi Iran me Pohnpei State kabinan wein Pohnpei saini la koson network ni manaman pepuru riesak riau riakit riesak riau nemper riau inanen uya nemper kasampal nan barat o queen li where uya ran me kabina and wein Pohnpei saini ala koson net kasampal lengan o melen kabaran kalanganan liyo ko riyak matula o kasaleta yatim tara laben Parwatch me ban kalua sabol machay tatok and ranen li nan wein Pohnpei kalangan miskalio ibantap kita ni digital innovation and technology for gender equality, embrace equity and post-COVID-19 effect. May sesong kawewe di tenne answer what miye sawan machine and kapehse kay metuwe computer internet tabil Facebook
telepon, kamera, makin kasaleta, te utungata, pumparakan aramas koros. Makin polepene, kak en polepene, namen aramas arael koyek. O piltolate, kasaleta, wiepen kapisalet, te lumu men COVID isak tuwaw. May kasampalan aralap watch. Kak sansal yat maran henli kosantiran wiawanan wihwiawi Pohnpei. Kalangan ni Skalio. Dame kosantinan paret, wineli bilew kiyang Pohnpei State, me program pantrepta ni Mas Riau dan Mas Walu, Riyakitriya Saksilu. Bawewe ki Mas Riau, dame bang wiawi ni Mas Riau o den Mas Walu. Mas Riau, kosantiar me kayon workshop, rahn workshop, ban wiawi ni opsin kabina, wasan meeting. Kosantinan program kayon rahn, abantrep, register, clock walu walep, o mia program kay mabil kaw na bata rano. Welcoming remarks, ban sangren Sakul Matayal Kapinan Wihwiawi Pohnpei, Honorable Reed P. Oliver, o maban wiya low lian Mercedes in Pohnpei. O ito lasang mo, miya kay raktin, iran kawait kay tamen ka school, me pantrapi ye report sang Pohnpei Woman Council, miya wihwiawi wihwianti, o wiya reportin, barew, Parcheyo len paret tanga paitakan me Queen Lian Wihwiawi Pohnpei the Pohnpei Woman Council wiatar nan paro leto paret irakti sango ye talian UNICEF pil kauna peta palian ka school meraban pil kawait rano ni aralap ni patohwan innovation and technology for gender equality pilew iran kawait tan sang Palian FSM Health. Aralap di patohwan long-term side effects and lingering symptoms of post-COVID-19 pandemic recovery. Kasampal bukat. Pil taulasang ngo palian walan kopungan FSM Supreme Court pan kawait ni aralap access to justice. Irawat pan patosang ren ML Sakul Matayal Serpain the lead lawyer Carl Edgar. Komalin sowas pilban wimie, murin sowas inanen pil kasampal trial korosen yang pateng, etin winenli the government and Pohnpei pil luka. Bali na kasampal long Wihwiawi Pohnpei Constitutional Convention consultation kayo maraban kat the pato ke ren winenli o yaka school wat so tele pil winenli li all mapulopul Mepil an kianan toror, sabil lukay ang nan palian ka school ta kawait wet, wakasampal etin kawait wet ta ka school wet ay bang wihwiawi ren Queen li. O murin sawasote, murin kan ewe Queen ban kaw na bataray report mo me sutra ban re sang minutes de mau. Waitakan me ewe Queen wihaya nan barew. Imet kayon rahn. Karyawan rahn, o pil men kapatayang nan rahn workshop ka. Palian rason mau o melel palian ayo mia men ka school ta kawait kay palian to konsilasin o kasawi ata intralaut magmagatenintra repilban patro pasame workshop kan ban wihwiawi ko ran kapil kawait o kaskasawi liyakan aranasakan napulapulkan ohng ni kasawanintra to konsilasin makoneng o to konsilasin mananape en kanak-nakla. Karyawan rahn na ye masilu, pilew rahn kasampal po ki Wihwiawi parel de mau pinenlibil patskiyang te lian alaman Wihwiawi Pohnpei. Kin luka li karos, aramas karos ohng rano, po sampa kin kawawi ranan kapakat nanu sampa. Eri pinenlibil patskiyang po ki lian alam pilew Queen lap nan Wihwiawi Pohnpei. Sarawi palin may sango sarawi bang wihwiawi ni nonon momotson Wihwiawi Pohnpei trip clock tuwawala palin mo rin so waso pilmia workshop pan pil wihwiawi pinin li ta lian alam pilban patro o pas imanwini genesis o kalapus workshop pilban wihwiawi mo rin so waso ni opsin kapna iwasama ko santi mo rin so was trip clock o ireh kan me pan pil sansal tarano
palian ka school ban tatosang palian education iran kawait ye emotional intelligence pansang Mr. Presler Martin tapil Weliepen pil iran kawait ka school pil pan wihwiawi muriso waso sang UNICEF o FSM Health palian FSM Child Protection project me palian UNICEF pil paki puinen lian utungatanan barat o batola rano me muriso waso mia sawas me puinen li o lian alampan taki tata sawaseki dimanwini o Genesis o kalapus me ye kesin malak o rice ran kasilu me ye ran kasampan kaperen poki pil tuetra tarcheyo liya ka pil pungkita kipene minimin kipene en pil mia arael chungal queen me ban patohwan stosa kapatata ni tuan kosantin kapatata no koneng rano o queen kan ban patohwan stosa kan no merogan patohwan bare Qatar sang nan nos laut trang wasan trang dan tila ni Spanish Wall kamatong pilban wihwiawi rano nan pungan liyakan o siyay nan pungaral siyayen koyaken nangin benamen ismekak wiyang maramar ismekak takiyan pwehn wiyamen kabaran puinen li pil kauna bata sangan kamatong kay me pit nangin ben li pwehn miya li me sa koyak saykin trepil bata pay kiyama pete quadra pete songche kan wiyang maramar iwasan pil kapehse o kaskulo kawait me sa pilpan kaskul sang ireh kan me mayer koyak o songon kamatong me pil kauna peta songon kot mangas palang mangas ni inen o koy ni pilingkan so la misin koy ti mangas rutan liyakat pang kasaleta ireh koyak kot mangas pal mangas o koy mangas lian sa water pilmia church me ban jeneki koy tan tatokan rano when miyak sakis no puinen li bil kauna bata apu situban patohwan an sa water koy ki liyakan an kak nan triyang praktisen rano mele rang kauna ni mas payo pilmia sangan matong kay bilban bil kauna bata balasang kot mangas o koy mangas ap enak kasansal tatra rano kamatong kanta kawait may kasaletar kapan ye eban wihwiawi wasana yak yut kin wihwiawi ye ni mas wano ye ranan pil workshop mebil kasanti liyakat Weliepen Woman Council pil kauna batar pantrep kulakwali wala pil opsin kapina conference room lian pingilap me ban kawait rano kapakap o son kawait pilmia program kay mesa bil pakitar puinen li bil pakitar palian UNFPA me ban wiya ka school me pit patron why family life education kas school in penene muren mo pil ka school pil sang UNICEF inanen sawas laut ki iran kawait kan na wawaki FSM Child Protection irawat uya project kasambali yo me puinen li bilaletaro banu chungata pwehn sawaseki UNICEF o Pohnpei State muren mo UNICEF pil kaunap chenga o yaral kawait ini irawat project wat FSM Child Protection to lasang mo IOM o MLSC pilew kipene ka skulyo me palian ko sonnet me pitata niaralat laws and rights to the protection of gender-based violence survivors child na kayo kipene nan kaskulo irawat muren so waso palian Pohnpei State Hospital te palian Roson Mau the public health ireh me ban kawait muray so wasan rano me pit to kan sila be ong sapol ma child serikan aramas o Weliepen Pohnpei miyaw ka school me ban sang Australian Embassy me pit safe space MCT o TNC winwat me bilbang kawait the ka school ki building community and ecosystem resilience through gender focused nature based solution winwat Micronesian Conservation Trust may puin bil lab tatok trela po irad mabang bil kawait oralabot mass issue puinenli o Pohnpei State bil pagpaki kupuran karos Thailand katla tabatola yang utungata ususin rano mass issue emenen kak pilata kupureta isme koneng en ususta mesabil men kapehse o kang ke tonway lion napulapulkan kasantiar ren kak yang usus
Marasay yang register ang song mau rebel yang register laporan kak yang usus o pilata Weliepen rain. Email kapehse ohng rahn mas isu. Kalanganin ko mo Mrs. Bernolihna Hedson. Kaya tama pa wihwiawi ni ranen li mas walo riya triya saksilo para watch nan Pohnpei. Kailangan, dami pa akong yawi, tutuwa dyan ang pagkaros. Kasang pa akong yawi, aparat, apagoksan po. Maya, kaparan, polis ka ba, apiatap like, nakasalita maranin, aliteyo mo, rano government, yang mo kitiki, nan Pohnpei wihwiawi aliteyo. Amuran mo kan, kasam, kutisang, mon kasam, sa ibangin, wan kikauno, mura kasam, o sangan kaparang kan bagan ireh kaparang kana kamait bagan chaptar wihwiawi ko koti ang kana tesakan sawas wihwiawi o bil kamait I sang tutua chapar karos misang Kalanganin ko mo Mrs. Donre. Kaya mo na chay ban kair programen kapehse nan suksej. Miye chay ramo ko na ngayon sansal. Me so chay sansal na nan kalalapangkan. Amachingalan so much. ala babil kapehse yang we ija masaman wiya kapung iralakan meya sawas o bil me bayang kachto masani kapung wow ohng malen wawan win Pohnpei FSML Social Services Pohnpei State Government miyangaki Honorable Governor o Lieutenant Speaker o yang umuikan Department and Health Services, Public Safety, Education, Office and Mayor, o sa mamuikan, UNICEF, IOM, Micronesian Legal Services, UNFPA, Australian Embassy, MTC, TNC, Pwehn o karus kalangan ng pramay. Kalanganin Mrs. Donre, Mrs. Hedson. Kalangan na Miss Kalio. Kami men pil kapatayang rano mas waluwo. Sepil kasampal ke wamia li kasampal men patronan wihwiawi. Me panwia keynote speaker en rano. Ben kita opil sawas kita peni en patronong otawan pateng lien Pohnpei. Weban pateng ket sang ni riau den walu. Li menet me ban wia keynote speaker. Lien kwam men nomaren ki Cynthia kapot. Li menet me tari kwam coalition NGO yo mekin kapehse kasampal pen domestic violence nan wen kwam. Sebil patenger li menet nan kawit kan ka school kan kareta. Li menet peren kita bil sebil luke bil ban pateng o wia keynote speaker nan barwat. Kalanganin Weliepen Pohnpei Woman Council, Mrs. Maria Donre o Mrs. Bernolihna Hedson o kalanganin kuport koros ay image makayong sa kalar programen kapehse Rahnwet nan Pohnpei programen kapehse rakap o rakasampalakan wihwiawi taban wiyaw nan wein Pohnpei o sa batya wan lublukay chakupurakanan kachin sapali radio physics sa age ohng nan programen kapehse kasampal chikan Beban kan kau na patamor kalangan o kasalelye.